nidusaba guhura ntukaruhe wikandagira cyangwa ngutekereze ko hari umuntu uzi ikintu mugiye guhura, uzama wibwira ko uhuye n'umwana w'umupfakazi wari wararwaye amavunja, nara yarwaye amaguru yombi, arwanga apfukama ku musozi muhira imvura habiye, ibyatsi bikaninjira, nambaye kirato mfite imyaka 10 n'ingahe, ibintu byaninjira mu mavunja, narwanga kazampfukama ku musozi kugira ngo mbone uko ngenda nk'ikimuga cy'amaguru yombi kubera amavunja, kandi mukuru. Nigeze kuzandya ibishishwa by'imineke natoye ku macukiro yo mu muhana, nkajya ku icukiro ry'Iwacu, nkajya kurya abandi, ngatora ibishishwa by'imineke nkabiri. Nize nabi, nize uwa mbere, niga uwa kabiri, uwa gatatu ndawusimba, uwa kane ndawiga sinakora ikizamini cya nyuma, uwa gatanu ndawigamo buku, uwa gatandatu ndawusimba, uwa mbere ndawiga, uwa kabiri ndawusimba amezi abiri, uwa gatatu ndawusimba, n'uwa kane nja mu wa gatanu ntambuka sans session, uwa gatandatu ndawusimba, mbangiye muri kaminuza ntsindwa gatatu, mbangiye muri kangahe. Bene uwo muntu cyumva ko ntakigenda, hari umuntu nkwajije, hari umuntu uzi iby'iwawe, tutarabona ifoto ya data n'amankura gutya gusa, barasa gute haba namba bamadukurana na mama wanda, ndi umwana w'umupfakazi, nzi ubupfakazi nk'uwamubaye, nta seminari yabo nojamo, ndabuzi nk'uwamubaye, bamaduke na turahetsa tugira inkoko imwe ndayiremesha, irashinga ndayigarura, ndayigwana mu ruzi muri Karingi, ndayizana ihinduka ikijuju yari umweru. Ubwo no ari umutungo wacu imbere n'inyuma mwacu, n'ubungu inkoko imwe urya yari umweru ngo bukibikijuru. Nimuke mu rusengero ntagira aho ntaha, manika isakoshi gatoya kari mu pantaro Bowazi yambaye n'ikoti rya mushonda, Bowazi yambaye ipantaro zibiri n'ikoti ry'umusaza witwa Eliya, niyo ari imyenda yanje. Noneho kubera ko ndafite aho nja mu rusengero maramwe imyaka 3 n'amezi 6, ngo mare izarirandya ngwara uruheri imyaka 4 ndi president w'ikorari. Hano hose ahinduka igikomere kimwe, bagatera ikorasi igiye guhagurutsa ikorari, kazamfatura gutya, umuvu w'amaraso kamutemba ukugurukika hano, ndi president w'ikorari yaruha amaraso akika mu rukwetiriye. Ahubwo nisikera gafite umugore n'abana, hano vuba cagiye ahangaha twadutarama. Imana ishimwe cyane. Basoma Abaheburayo Abaheburayo cumi na rimwe no kuri 35 11:35 Abaheburayo. Abagore bahabwaga abo bapfushije bazutse, abandi bakicishwa inkoni, ntibemere kurokorwa kugira ngo bahabwe kuzuka kurushaho kuba kwiza. Abandi bagakereshwa inkerezo, abandi bakageragereshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibiboko, ndetse no kubohwa no gushirwa mu nzu y'imbohe. Bicishwaga amabuye, bagakerezwa inkerezo, bakageragezwa, bakicishwa inkota,
bakazerera bambaye impu z'intama n'iz'ihene, banyazwe byose, bakababazwa, bakagirirwa nabi. Yemwe n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo. Bazereraga mu mashamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga. Abo bose bamaze guhamwa neza kubwo kwizera kwabo, nyamara ntibarahabwa ibyasezeranijwe, kuko Imana yatugambiriye ikirushaho kuba cyiza, kugira ngo abo badatunganywa rwose tutari kumwe. Amen. Tubanze dusenge gahoro. Mwami Imana, izina ryawe risanganywe icubahiro, ukomera iteka n'ibyawe, wicaye ku ntebe y'inganji ahegutse mu bwami bwo mu ijuru. Ikibangutse nico tukubwiye, nicikweze ntabwo tukiguhishe. Turatagaranya imitima tugasasa ahabona hirengeye, ngo tukubwire iki turi mu Mwami Imana yacu. So kubikubwira nk'utabizi, ariko no kugira ngo tugaragaze guca bugufi no kugukundisha indiba y'umutima, nawe ngo urusheho kwisanzura muri twe. Uganza amateraniro, uhindura ubusa imyuka mibi y'ikuzimu, amarembo yako ya myuka mibi y'ahantu ho mu ijuru itsindwe mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe rigira ububasha n'imbaraga, gukora kose kwa wa mugome na Satani uhindurwa ubusa n'imbaraga z'ukuboko kwawe kw'iburyo, utwungura intege n'imbaraga n'umwuka, uhereye mu zitagaragara z'ubumana, arizo z'umwuka n'iz'umubiri, byose bishoboke ku bwa Yesu wadupfiriye. Ndagushimiye kuko ukora ibikomeye. Amen. Dushimiye kuba ahantu Imana ihabwa icubahiro. Dushimiye kubana n'abantu bangana gutya, baje mu nzu y'Imana, baje ahera hayo. Bashimire gukora ibikorwa ibi bikwiye gukorerwa mu materaniro y'abizera. Imana ibahereze umugisha. Babiyoboye, Imana ibahezagire. Abashumba b'itorero, Imana ibagirire neza. Sinzi wenda nimba amenye kubivuga, ariko bashumba, Imana ibahereze umugisha. Imana ibahereze umugisha torero ryose, abandi muri rusange, abandi bavuye ahandi. Nanone abavandimwe bateguje igiterane, Imana ibahezagire. Kandi bishimiye kubana namwe mu bikorwa nk'iki. Babasabira ibyiza byose Imana igenera abayo, ibibahera ubuntu. Abavandimwe nibo baturaritse turaza. Ntacyari kutubuza kuza, uko kuza ko niko kwari gukwiriye. Mpamvu rero umuntu yavuga yatumye cyangwa yotuma tutaza, nyine twaraje. Dushima Imana yabidushoboje, ihabwa icubahiro. Baririmbyi bose muri aha, Imana ibahereze umugisha.
barumuna bacu baraha, bamwe ndabaruta hariya, ariko ko bararirimba neza. Yesu abaha umugisha. Kubaruta mvuze no kw'imyaka, imyaka mvuze mfite ndaburamo nk'ingahe ngo nkwize igice cy'isiècle, ijana ngo ndigeze hagati, ndagiye kabisa. Sibya bintu byo kwinyuza nk'umukasi ngo ngabanye Imana izombaze, cyatumye nigabanya kandi mu gahanga bigaragara. Imyaka myinshi cyane. Cyo ngicyo zofata nyine umuntu utatekereje neza, ariko batekereje nta mpamvu. Niyo myaka nari mvuze, ariko ibindi byo ni amahoro. Ni mu mwami Yesu ahabwa icyubahiro. Wanasifiwe. Ntabwo turi butinde habana. Nta magambo nkangaye tugahita twicara. Iyo umuntu ahawe ukuri akakwakira, uriya mfano umuntu uko atavuze ukuri waba ari ukwigiza nkana. Ukuri ntabwo tugukomora iyo tuvuka, nta nubwo tukwiga ku ishuri, haba na teoloji ndakubayo. Ukuri ntabwo kuja kwiyandaha mu muhanda nk'imineke ku muhanda n'amandazi, kandi ndi kuza kwandukira Ebola, ndi kuza gufata abantu bose ngakorera. Uri ni ikindi kiraho kiza kigira bagihawe kivuye ku Mana. Umuntu rero niba afite ukuri, ntabwo aba agukomora iwabo. Umwe ngo baramaje batese ko ufite uruhara, byagenze bite, warukuye he? Aravuga ngo yarukuye kwa basebuka. Ukuri ntabwo nari ngambiriye kubasetsa, nugira ngo ntanga umufano, ariko ntabwo ari cyo cyari kimpagurukisha. Kuko mu materaniro iyo usekeje abantu nuko nyine ntibiba byagenze neza, ntabwo ari cyo tuba tugendereye. Iyo umuntu afite ukuri, aba yaraguhawe uvuye ku Mana. Ingaruka rero zo kugira ukuri, ingaruka zo kugira ukuri bigutera kugira inshuti nke, kugeza no kuzo rusigaranye zikagenda zigabanuka, ukazoruka isanga mucera gati cyawe nyine utakirangiza umuntu imbere n'inyuma, ugakabaka bugahebura. Kuri niko kwa mbere kuza gukunga umuntu inshuti agasigara nke zibarwa. Cyakabiri, iyo umuntu yihana ibyo yabagamo, utahanze ubuzima bwo mu mutima abantu batamukekeraga, umugisha kuramo niwo mwinshi cyane kuruta inyungu atakaza, kuruta ibyo atakaza. Iyo umuntu ahishuye ukuri kuba mu mutima abantu batatekerezaga ngo yitunganye n'Imana, inyungu ivamo iraruta abamuvaho n'abamutakariza icyizere guheraho, ariko agatahana inyungu ihambaye mu maso y'Imana isumba byose. Bwana sifiwe. Yes. 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 Ubu niho
hari abantu batazi ibintu kundimo. Tambere ngira ubwoba, icya kabiri sinzamenya ibintu. Kandi zambiterwa no kurangara nkagenda nasamye. Iyo tutari kumwe n'abantu, nanjye zamagwanagura hano haje ubucafu kubera kugenda nasamye ngo yarabara. Sinzi ukuntu nyine biza nkaba mbunamiye hirya gusa. Naruwa se wagiye wisubira ukamera nk'abana. Ariko nyine sinzi uko nikomeze. Kandi abishimira Imana. Kurangara n'ubuzeze bukeya nta kosa ririmo. Kubera ko niko nanje naha. Ese niko bimeze? Wanasifiwe? Akintu namenyira rimwe n'abandi. Byose nzambimenya nyuma byarahararutswe. Ibintu byose nzambimenya nyuma byarashize. Ariko ngakeka ibindi ibi nize nabi. Nize uwa mbere, niga uwa kabiri, uwa gatatu ndawusimba, uwa kane ndawiga sinakora ikizamini cya nyuma, uwa gatanu ndawumwigamo buku, uwa gatandatu ndawusimba, uwa mbere ndawiga, uwa kabiri ndawusimba amezi abiri, uwa gatatu ndawusimba n'uwa kane nja mu wa gatanu ntambuka sans session, uwa gatandatu ndawusimba, bangiye muri kaminuza ntsindwa wa gatatu, bangiye muri kangahe bene uwo muntu. Mwumva ko ntakigenda. Mwumva ko ntakigenda. Namwe mwawugira urita gusabya ama niho zankekera. Auxiliaire être n'avoir si zibiri ajya. Ni zibiri mu gifaransa. Niyo nkizimenye. Sinzi ukuntu n'ubu byahanga abantu bataramye numva umuntu mwarazivuze mu gitaramo n'amanzito. Ariko bongereza bongo ni statu. Keretse ababeho hepfo yabo Faransa no bagira zibiri. Ibyo bituma ntamenye ibintu. Man kabakaba ngashakisha nkamenya. Ibyo byose uko mvuze nta butumwa buri. Amakuru gusasanzwe. No gucangamuka. Imana ishimwe cyane. Bwana sifiwe. Nidusaba guhura ntukaruho wikandagira. Cyane ngutekereze ko hari umuntu uzi ikintu mugiye guhura, uzama wibwira ko uhuye n'umwana w'umupfakazi wari wararwaye amavunja, nara yarwaye amaguru yombi, arwanga apfukama ku musozi, mubihira imvura habiye, ibyatsi bikaninjira, nambaye ikirato mfite imyaka 10 n'ingahe, ibintu byaninjira mu mavunja, narwanga azampfukama ku musozi kugira ngo mbone uko ngenda nk'ikimuga cy'amaguru yombi kubera amavunja. Kandi mukuru nigeze kuzandya ibishishwa by'imineke natoye ku macukiro mu muhana, kajya ku icukiro ry'Iwacu, nkajya kurya abandi, ngatora ibishishwa by'imineke nkabiri. None umuntu shareke ndiraho ubusabusa. Hari umuntu ngwajije, hari umuntu uzi iby'iwabo, tutarabona ifoto ya data n'amankura ngutya gusa, mbarasa gute haba namba bamadukurana na mama wanda, ndi umwana w'umupfakazi, nzi ubupfakazi nk'uwamubaye, nta seminari yabo noja, ndabuzi nk'uwamubaye. Bamaduke na turahetsa tugira inkoko imwe ndayiremesha, irashinga ndayigarura, ndayigwana muruzi muri karingi, ndayizana ihinduka ikijuju yari umweru. Wowe no ari umutungo wacu imbere n'inyuma mwacu n'ubungu, inkoko imwe urya yari umweru ngo bukibikijuru. Wari umuntu babaye. Sinzi gituma ivyo bintu bije kandi atari byo nahagurukanye. Wanasifiwe. Agi Bujumbura mashikeyo inzari n'imyaka 4 nimuke mu rusengero ntagira aho ntaha, manika isakoshi gatoya kari mu pantaro Bowazi yambaye n'ikoti rya mushonda, Bowazi yambaye pantaro zibiri n'ikoti ry'umusaza witwa Eliya, niyo ari imyenda yanje. Noneho kubera ko ndafite aho nja mu rusengero maramwe imyaka 3 n'amezi 6,
ngo mare inzara irandya ndwara uruheri imyaka 4 ndi perezida w'ikorari hano hose hahinduka igikomere kimwe bagatera ikorasi igiye guhagurutsa ikorari kazamfatura gutya umuvu w'amaraso kamutemba kugurukika hano ndi perezida w'ikorari yaruha amaraso akika mu rukwetiriye ahubwo nisikera gafite umugore n'abana hano vuba cage hanga Dutaramo Bwana sifiwe ariko ndimugire ngo none ga ngungiye kubabwira ngo hari ikintu cyahindutse cyabaye naho ku musozi nta hantu mfite inzu tegereje nta naho mfite botike nta naho nzantereka kandi ncuruza tegereje gusa ko Yesu azaza kwima ingoma kandi kubera ico umwami ahabwa icubahiro Bwana sifiwe sikera ko nangiye kwicara ubuhamya bwonyene bwari burangiye hari ikindi ba musi mwizara yarandiye rangi Bujumbura gusonza niyo batinze guteka bazamumva nki ariko inzara nukuja kurya ntuhage none ejo ntuhage bwaburiya ntuhage toge narwaye ibishute aha naha ndaronka ntajana amaboko kubera inzara yandi ariko abana bapfakazi twanyuze muri byinshi kabisa Imana izoduha ijuru twarahangayitse turakubitika umuntu akagukubitira agusanze ku musozi umugabo umwe yakubise mukuru wanje ngo amarara amufunga kandi atari n'agapita atari umugabo gusa ngo tuje gusambira mukuru wanje akubita mama urugo bujoro kaza rwenda guturika amukubitana na mukuru wanje aratuzinzura turaboroga umuhana wose abura n'umuntu wotubwira ngo Paul turi batatu turagenda mu nzu turarira tubwire kandi ubu birangiriye gaho ngaho iba ariko si byo nazanye sinzi ukuntu byaje musumwe inzara yarandiye irandya mfite umudamu n'abana babiri cyangwa abana babiri irandya nari ngize nka kabiri ntarya kandi atari amafungo ari ukubura icondi irandya ndaruha mbona ko ibiti binca hejuru abona ibiti bihagaze ko biranyura hejuru ndagenda ngera ahantu ku kabotike mbona kafe mfra kaza kagura jojo mbere kwitora ndavuga ngo ndagushimiye Mana utazutererana bakubaha urangendereye ngiye gupfa umpaye icondi noneho umwana yari yafashe ako kafe mfra agahambiraho akadodo akaba muri botike ngo nuname kuja kugatora ahita gakwega ka kafe mfra kinjira muri botike hari cyo muri psychologie bita ngo ni être frustré cyangwa frustration nukuzugiye ngo kurya ugasanga amasana apfundikiye ugakaraba witeguye wafundura ugasanga nta kintu kirimo ububaye frustré nukuvuga ngo icyo gihe narahangayitse ndababara cyane ndababara bikomeye ndatekereza ndahangayika ngo bucye ndagenda ndashaka mu banya byinshi ndabombora bari kubombora nagiye ukoshanya mfite ishati yanje yari maze nk'umwaka kiri kirato n'isogesi n'ipantaro n'umukaba n'ikoti ja kuri dote nabo kuri dote ga inka nishi ntazari zihari yari amakuru gusa bene izo kuvuga ngo tuzozishaka ariko ntazari zihari ndagenda nje muri dote marashika muri dote noneho nyine rabo akariko ntanagira niso umugabo mwanziza azikwiwe gatoya n'imatora yiwe n'ikirengeti cye abari mu ngenda shaka imonguru zamutura cyari kumwe ntarataha
bacari kumwe nawe hariya. Yesu ni Yesu. Yesu ni Yesu. Ubuzima bura ndahangayika, ndahitika, ababara cyane, nzi icyo nobabwira kabisa. Twabaye mu nzu, Mwihangane, kandi ndangiza nsenga. Twabaye mu nzu je na mama, amatora twagiraga twagaturara ku gikuba igiucinga kigoroye. Noneho twagira ikizu kirambaraye gutya, imvura ikagwa, mwacu umwo dutuye, amazi yagazareka mu mbere, hararoha hamera ubwoba, ndeba ubwoba tugakura tukaja guta hanze. Igikubo twararagaho kiraruha, kirapfunyarara gutya, wazugira ngo urakiryamaho kikagutema, wagira ngo uraryama kikaguhombanya, bahangayika cyane. Mu nzu ngahagara uko indege yanyura hejuru itunganye ukayibona gutya, hejuru bitobore gutya, ukazamurangiza hejuru hose. Intozi zikadutera, none nejo tukimuka iruhanda aho hari ibiguri, zikaba zidushamburiye tukiba, bahangayika. Ndashimira Imana ko turiho none mu mutima no mu mubiri. Imana ihabwe icyubahiro. Bwana sifiwe. Ashimwe Imana nyiribihe, data wa twese, uzugirira abantu neza, akaba ugamwe yaravuze abo mukiri rubanza, aravuga ngo aho kujanwa n'uri, yabwira madame ngo umuntu yojanwa n'inyoni ngo ikamuta ku giti. Aho kujanwa n'uri ngo inyoni iyaba ari yamujanye nibyo byari byiza aho kugenda kuri uriye. No, batura bura n'inkimwe yo kuja gukwa. Mugabo araza arambwira muri famiye ngo mu mico y'ikimambure ngo nta muntu uzubanza kugaba inka mu rugo rutagira nimwe ngo ni umwaka. Nari kuguha ariko kuko nta yindi mufite, sije wobanza kuguha inka, none ugenda ubanza utege ku bandi nibaguha, zobona nanje kugira icyo ngoze. Kandi yari ngenda muherekeza mu ndege, twama twirirwa inyuma y'inka ziwe hafi 100. Twaza nja gutanga tubatanga nimugoroba, tewe sinoruha ngo rikosa ngo mbanze gutanga mwanyu mutagira ni byo ntibibaho. Bajana n'abandi kuragira, twagera mu ndege bakavuga ngo basobanura ngasigarana umushombwe wo gukura amashuha wonyine. Igiti gisongo yakaba ari cyo nsigarana, bamwe izaba 10, hari abandi 50, abandi 80, abandi zikazama zisara, nkamasigara n'igiti cyangwa kuri imishiba n'amashuha namana kamantaje. Bibiri ravuga muri Zaburi ngo kuko nta mugisha dufite utari wowe Mana. Ibibaho mwisi kuzimu, ahaba diyama, hakaba kwivure, hakaba ibindi, aha mwisanzura, ahandi ntimuziga amakuru. Aha hari ubutunzi bw'Abashinwa, Abanyamerika, Abarusiya, Abongereza, Abanyayisirayeli. Iri sanzuru nuko utazugera kure, wogiye upfukura ku bintu by'abandi utazi. Aha hari ibintu by'abahungu birunze aha bitangaje, ibindi biririya mu ijuru iyo, ariko byose uko byakabaye nta mugisha wundi dufite atari Imana yacu. Imana ihabwe icyubahiro. Bwana sifiwe. Mugabo mwigeze ambwira ngo nzamba kuzisoma, uzamuvuga ibintu ngibyo. Umunsi nagiye kubwiriza ahantu, ndamwe mu muryango washatswe ahantu yamahaguru ngo ibindi mazi ngo kwanyaga bano woni mama ngo ntibagiraga niyo kureza amaganga, ngo umuntu ntiyarazi ko bazobaho,
ngo none ngo usiga amahaguruka mu bantu ukabwira ngo ariko ibintu Imana izikora ntikora ni kwizikora nyine ntawe ubizi aba ati ndawari uzi ko bazobaho none uko asigaye haguruka ya Duweze si cyubahiro Bwana sifiwe uremere wese no kwiganyira gihebo ubonye ko bicitse pe ibuka imigisha Yesu azaguha umutima wawe Duweze si cyubahiro Bwana sifiwe ubwo buzima bwanje ubwo buzima nabayemo wamo ndabuzererana n'ubu ndacyafite amatrase akitugihambaye nyine akagakoti ko nakanje ariko kamaze nko gukaha hako ndakonsaki ntibisanzwe siko kuri Imana mu mitungo mfite Bwana sifiwe imitungo bwite nubwo ababandi igihumbi bonkubira ku birometero 1800 mu kibyata bumuntu badashobora kunama Yesu Imana yampaye haleluya bonaka umwuka ugashira ngatandukana nabo bagatandukanya ijosi n'igituza amaboko boya kwanyura fuso zonyura hejuru na zarukururana zigasi amara akisuka muri kaburimbo ariko mfite ubutunzi Yesu yampaye ubutunzi Imana yampaye haleluya abantu b'isiyo biranga nubwo Uburusiya bwovuga ngo bureke Ukraine bundegere bukaza na wegna n'ibindi ibikunda Imana yamaze kumpera ubutunzi butangaje Imana yamaze kumpa ubutunzi butangaje najua njia moja ya kufikia mbingu ingawa ikipita katika majaribu yafaa kukaza mwendo kupiga mbio sana na njia hiyo Yesu na njia hiyo Yesu tuzamura makoto Yesu cyubahiro haleluya Imana ishimwe data wa twese yaduhaye umwana wa yaduhaye Yesu arabahungu abazungu n'abasaza bakecuru bimwe byabyibushe bifite ikintu wana bamagira bakikora ari cyabo kiriza kirimbira mu rusengero rw'ikizenguruko bazarima indirimbo mu cyongereza bakaririmba kabitegereza mutima ukambwira ngo abantu bigeze kunyabanya ariko ishimwe ryuzuye umutima wabo bazarimba gusa ngo Yesu yangereyemo Yesu yangereyemo haleluya ndanezerewe ndashima Yesu yangereyemo Mana we Mana yo munzu wa Mana we ariko wa Mana Ani shimwe yanzamuye hano hanze nta hano ino muri ibi bihugu byose ndamfite inzu ntaho mfite ariko Yes muri ibyo yaravuze ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga ngo ubwo Yesu yinjiraga mu bugingo bwanjye niba ari umunsi urutindi yose muri isi y'abazima n'umunsi Yesu yinjira mu bugingo bwanjye Yesu arinjira mu bugingo kurimba ngo Yesu ni furaha yangu amejaa pendo kweli haleluya gusa simperutse kuri imindi ni bimwe nzanitinya kuko abakobwa batinya basego
nimba 124 muri Yokovu igira igitero kuza kivuga ngo hazina yako nipeleke watu waliopotea wafahamishwe hilo nalo Mungu wangu. Hey! Hazina yako Bwana mu bigega byawe mwana, mu bigega byawe warampaye ngo noherereze abari mu mwijima wafahamishwe urukundo rw'Imana, ashirwe kumenya urukundo Yesu agira. Nimute muzumbwira uko uzugenda muri iyi migi baba gufotora mukona Mungu bless muramuzi ari muri Sudani y'Epfo niho ndangirije. Nimumuzi? No bless ndumuzi. Ari muri Sudani y'Epfo n'umungu umunyabisho mu bikuru. Rambwiye ngo azamara ibyumweru bitatu atarumva y'ingoma ivuze ngo agatanga abantu ku cyumweru bikoreye amasuka n'ingega ngo bo ntibazi icyumweru ngo agahenda ngo arebe ko hari uwogarukira Yesu, ngo arebe ko hari umuntu umwe wo kwakira Yesu. Abari bagiye kugaruka nyuma y'amezi 3 bakama bongera bakadorongera taracika intege n'ubu arakinginga ku manywa na nijoro tarashaka kandi yasize abiwabo ngo agiyiriya ngo arebe ko hari umuntu wogarukira Yesu umwana w'Imana. None ngatekereza aya matara yo kugutungira mu maso abari Buraya ngo wadufashije iriya hirya hari abantu bakeneye kumenya ibiri muri hazina yako. Nipeleke kwa watu waliopotea wafahamishwe pendo kubwa. Haleluya! Amen. Ulio nalo Mungu we mana yanje bagenzi dutegereje ko Yesu azaza cyo dutegereje kiri dutegereje umugabo musa ariko uyu musaza natampitana sinzi ikintu kizoba yaravuze ngo ngo tumaini langu ni kumuona Yesu ngo takini Bwana sifi tumaini langu ngo ni kumuona Yesu lakini shaka na mungoja Yesu warudi na mungoja Yesu bavandi tori bavandi ndangirize muri Ijambo hari ibintu bitatu gira dusenge bani mindarangije bitatu Bibiliya ivuga mu gitabo cy'Abatesalonike ngo gukora k'uwo mugome ngo kuzoza mu buryo bwa Satani. Abatesalonike ba kabiri igice cya kabiri usome nko ku 13 na 4 na 5 ngo gukora k'uwo mugome ngo kuzoza mu buryo bwa Satani ngo gufite imbaraga nyinshi cyane ngo nibimenyetso ngo nibitangaza by'ibinyoma. Niba ari ikintu isamaje abakristo ngo bareke gushaka Yesu n'ubuhanuzi bwo muri iki gihe cyane. Kandi ubuhanuzi bwinshi mirongo 9 ni ikinyoma cyambaye ubusa inyuma cy'ukuri. Ese turi kumwe duheze isi cyubahiro. Amen. Niba hari ikindi cyago cya kabiri bakristo niba hari ikindi cyago cya kabiri ni iki kintu buza mwumva bavuga ngo ni deliverance. Ni ijambo n'abakecuru batize na bamama barusha bararimenya abantu bose batatanze minerva. ngo ko barabuhora ko bara
Icya gatatu ni ibi bitangaza turimo kubona n'amaso ku mateleviziyo he ngo turi kumwe na bakamubereka abantu batanu yagizeho cyo bose barahirima turi kumwe na bagahita babona abandi bose. Yesu aravuga ngo uwo munsi tuzamura ibiganza duheze Yesu icyubahiro. Hallelujah. Bongera tuzamura ibiganza duheze Yesu. Hallelujah. Amen. Bibiri biravuga Bwana asifiwe. Asifiwe. Ngo uwo munsi bazavuga ngo twahanuraga mu izina rya, ngo azababwira ngo sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwakoze ibi, mumve imbere. Abahanuzi ni benshi, ab'Imana ni bakeya. Ariko nibitanga kwere kwasi uko biravuze ngo n'iby'Imana. Umuntu ukubwira igihe wacukiye akakubwira aho wiriwe uko biravuze ngo n'iby'Imana. Iby'Imana. Imana. Ya! Hallelujah! Hey! Bwana asifiwe. Amen. Bavandimwe. Bwana asifiwe. Amen. Yes. Ya. Ushake Yesu. Nitubona Yesu tuzoba dushitse. Ushake Yesu, nitubona Yesu. Hallelujah! Amen. Ya yowe twe. Umuntu arabanza akagendana n'Imana, yamara kwambukirwa uri bukikiristo tuzumenya agaciro kabwiye bufite. Uzumenya agaciro kabwiyo bwaraye bukuvuyemo bwangiye. Ni uzumenya ko wagiraga ikintu cy'agaciro mu isi. Ni uzumenya ikintu wari warakiriye kirutisi. Hallelujah! Bwana asifiwe. Bivuga Bwana asifiwe. Beya. Bibiri akanwa k'Imana iravuga ngo umuntu byamumarira iki ngo gutunga iby'isi byose uko byakaba. Yao. Faida gani kupata ulimwengu wote. Mwate Biblia yaravuze ngo kwizera niko kwatumye Mose ngo yanga kwita umwana w'umukobwa wa Farao gasopo arabya ngo kuko yatekerejwe ko gutuka bamuhora Kristo ngo biruta ubutunzi bwose bw'abanyagihugu. Petero Bwana asifiwe aravuga ngo nuko rero ngo ababazwa nk'uko Imana yabishatse ngo nibabitse uwo muremyi wo kwiringirirwa ubugingo bwabo ngo bagumye barwane kuko bikwiye. Bagumye barwane kuko bikwiye. Ntangirize muri iri bavandimwe, abo twavuze bapfuye bacizera kugeza ku gupfa. Iyo twasoma ijambo rivuga ngo ntitureba kubigaragara n'abatindiye mwihangane, rivuga ngo ntitureba kubigaragara tureba kubitagaragara. Haruguru hari havuze ngo iyi mibabaro y'igihwayihwayi. Ndabwira akantu gatoya yagira dusenge. Uburyo bwiza bwo kunesha intambara n'ibikugerageza, uburyo bwiza bwo kunesha ibikugerageza, uje umenya ko ibigeragezo nibikurwanya bifite igihe, bifite aho bitangirira naho bizorangirira, ntabihoraho. Nta kintu kitagira iherezo. Kuvuga ngo biri encercle, biri coincé, biri coincé ahantu bifite imbago bitazarenga. Ese turi kumwe? Ndangirize muri iri jambo. Ejo nabahaye urugero kandi usubiremo nta kibazo. Plaisir yo gusambana itwara iminota nka 30-40 aho ngaho. None rero umuntu wagiye gusambana iminota ingahe yishimisha yumva guwe neza nakantu kari hanze. 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 。 。 . 。 . 。 . 。 .
nakunga gusa buryo bwiza bwo kunesha ibigeragezo ni ukureba ku bitagaragara. Ibitagaragara ni bihe? Ni ukurenza amaso ako ka feeling k'iminota 15 ukarangiza hakurya ukabona Yesu ahagaze mu bwami bwo afite za nkovu z'imbere, ateze amaboko, afite ingororano yanditseho izina ryawe, akubwira ngo yatosha walivyo kuonea, karibu upumuzi. Zeze si chubahi. Ya. Umuntu akazigura kawunga ni masitoku kamugura mukabiri y'ukwezi kose muzi ngo nditureba kubigaragara uzurenza amaso ibyo uko kwezi 30 jours urangiza ibibaya uterera umusozi Siyoni ijuru rikinguke urangize Yesu ahagaze iburyo bwase. Haleluya. Ahamagara ngo nje upumuziki ngwino ihangane simba uze nguhereze ingororano. Bibiri iravuga ngo mwirinde ngo mutazabura iby'imirimo mwakoze ngo muzohabwe ingororano itagabanije. Nicyo gituma Paulo yavuze ngo ndamarama ngo singira icyo Kristo yafata. Napiga mbio katika mashindano ngo singira icyo Kristo yafata. Ngo suko ndagihabwa ndasiga ibiri inyuma iriya hakurya tugenda tuyoborwa no kwizera tutareba ibi. Biga Musa aririmba yahimbye indirimbo zibiri ivuga ngo Yesu urukundo rw'Imana yacu, n'iyindi ivuga ngo wanemika nkaba umwami w'ishanga rinini ringana riti. Ngo yaririmbye umupropose akazari ko karimo amanyanga ngo yuzurira umwuka imbere y'abadirecteri ahita aririmba aravuga ngo wanemika nkaba umwami w'ishanga rinini ringana ngo ndimbata y'icyaha cyose sinabikunda. Bavandimwe Imana bafashe turusheho kwihangana, turusheho kumaranira gushaka Yesu wenyine. Mushakashaka ibyahishwe abanyabwenge, ibyo umwami Imana ashima aba ari byo byiza bikorwa n'abizera. Nta kindi turegeye, nta n'icyo dushaka keretse gusa Yesu wenyine. Ndabifuriza kugumana Yesu mu bugingo bwanyu, kugumana Yesu mu mitima yanyu. Ndabifuriza gushurirwa mukagira Yesu, Yesu akabagira mukabana nawe. Nyuma ibi by'akanya gatoya hari ingororano z'abizera, z'abasirikare ba Kristo, z'abafashe isuka ntibahindukira, z'abatarasubiyeyo guhamba abapfuye babo. Iri imbere bafite ingororano itagabanije bazohabwa n'Imana yabo. Reka dusenge. Mwami Imana yacu, uyu mugoroba turashima izina ryawe. Uhabwe ikuzo n'icyubahiro, uvugirizwe impundu nyagasani, utambirwe mwana w'intama w'Imana. Ukomera icyubahiro, ubutware n'ubushobozi n'ibyawe Mana yanjye. Mwami Imana, ugenderera ubugingo bwose buraha, uganiriza abapapa n'abamama, uhishurire abantu Yesu, uhishurire abantu umwana wawe, ubahishurire umusaraba n'imbaraga zawe, ubandike mu gitabo cy'ubugingo ubesheje amaraso ya Yesu. Ndagushimiye mwami wanje. Amen.